Dibin navê ji sineh ta Kobanî yeketiya ragihandina azad pêşengehek tabloyên fotografîk li dar xist li navbenda Baqî Xidoya Çand û Hunerê li bajarek Kobanî û tê de 82 tabloyên fotografîk hatin pêşkêşkirin. برخوادانی شروانا دده هوله و ایناش هرچه پارچه کردستان هاتنه هرماجا ما جیکو هرچه پارچه ببینیه مثلا برخوادانی وانیه که و هر تم زندی ببین مثلا هر تم دوباره مدا ببینه برخوادانی او زحمتی کو قدک شاندیم پêşengehê di rojan berdewam kir. Tabloyên ku têda hatinî pêşkêşkirin hatibûn helbijartin ji aliyê Komîtek Paspor ji endamên Yeketiya Ragihandina Azad li Rojavayê Kurdistanê ji bingeha nehsid wêne 82 tablo hatin hilbijartin. برخوادانی تێدا هەبوو ئێش تێدا هەبوو سەرکەوتن تێدا هەبوو دایکەی شەهیدایان گۆ ڕاستیژی زارۆکەی واناکە پشت واناکە بەرکی شەهیدێمە چوون ئەمە زارۆکین گۆ پشت وان دکار بن بەرخوادانیە دۆزێ بەردەوام بکەن تێدا هەبوون وێنە بشکل عامژی بەرخوادان ئاگەلێ کورد ئێشێن یەک ئێشا گەلێ کوردی یەک هەم بەهەورە Di wêneyan da diyardeya rewşa aborî, êş û azar û ciyana rojana yek û Kurtê re derbas dibin. Li gel berxwedanî û serkeftinên gelek Kurd li dijî dagirgeran li her çar parçeyên Kurdistanê. هر صورتك دا دمت صورتي دبني تخطي دا دبني تإيشي و دمت جيان دكين ها كيف دري صورتنا هبون دما شرك كوبان لسر سينور شوا جنان خارن زارو كارد كر شوا كر تخادوا إيشي دبني ها صورتنا هبون لرجلات كردستان دما قتل عام شيء وشوا تخادوا دري دبني براستي إيشا ملت إيشا قال كرد بيسين مروف ددنا ناسين Divê pêşengehê de gelek rojnamevan beşdar bûn û berhemên xwe pêşkêş kirin. Ev pêşengeh di 22 heyva borî li Qamişlo hat darxistin. Li gorî rêveberiya pêşengehê ku ew hewl didin ta ku li Herêma Kurdistanê jî li darxin. Baran Misko NRT Kobanî.